kadiasa punika daging wacana nide resi wamana tumulije ide sang Prabu balik salit risa jeroning pakayunan ide puniki adanya titiangi yukti resi wamana iyaning amuniki ingyan ageng dormaning mau tamu iyad nyoni sani sampun paraside margiang titiang sampun mojanten pisan titiang ngaturang daksine utawi dana punia sane ageng ring sang sane sampun paraside nyarengin ingyan pidabdab iyad nyone puniki katur ring wiku sinamia sapunika taler titiang aturang dana punio ring sang maparagayang wiku sinareng sami sane sampun paraside nyarengin muputang ingyan iyad nyoning dados akadi arsa yang inggih Ratu sang maparagayang putus palungguh Ratu ian amun iki ageng ingyan iannya sani margayang titiang
saheju dan punio sane sampun aturang titiang dados palungguh kiratu wanta akidik ngar sayang wikungan istayang kolintang anis tayang tur maning nganapang pisan inggian kawibawan titiang madog agung ngirikiring jagat Bali Prabu Wibu Nangun wali titiang pinakumurdaning jagat sane wibuking arado barandu sampun mejanten pisan titiang ngelaksanayang upacara yadnyone punike taler sane agung mau tamu Wanyawi seresi ikanyekan kadiasa punike daging pangandikan ide sang Prabu Bali tumuli juga timalin oleh ide Resi Wamanu Ampura Bapa Nganistang Gusti Uduh nanak Prabu Idewu Bapu nenten pisan madui kayun sane bangi kapening ragani dewu napi malih nganis dayang ini pidabda piadnyan idewone Gusti sampun tata sawaru ianing kayun
kayuning bapu minab nanak Prabu ngordaning jagat Bali sampun jawro kapining padewekan bapuning Bapu meraga pandita idewu sampun pratiaksa sampun paritatras kapiningangan bapune bapu tuaju sampun maporagayang putus angin api Nanak Prabu angen bapo napi genah sane jemar tuah kentuk nenten uenten gunanya nih ane idek bapu kapining ragani dewu wantah telung tampak Ya racun enten nama picu Yaning cening nenten arsu mapai ciu kapening beragan bapuning Bapu ngelung pamit mangkin diperadeni Nanak Prabu nenten marasidayang ngaturang napisane karsayang bapu sane mangkin bapu jaga ayati matilar saking iriki